Goeienaand julle. Ons is vanaand hier so by die pragtige Wildtail restaurant in St. Helena Bay by die CBC Waterfront Park. Julle, en soos julle kan sien, hier agter ons is een van die mooiste tonele wat hier agter my ontvou. Dit is nou sonsondergang. Maar hierdie geleentheid is ons tweede Pillar Challenge. En daar binne het ons 6 baie angstige deelnemers wat wag om te hoor wat gaan hulle vanaand moet doen. So hierdie is nie 'n challenge vir elke een nie. Jy gaan behalwe dat jy kreatief moet wees, gaan jy uit die boks uit moet dink. Heeltemal. Want hierdie challenge is een om te onthou. Dis mind-boggling. Mind-boggling, is maar nie sê. So jy het een keuse. Daar's 6 nommers. Daar's 1 dis. Daar's 1 utensel. Ek hoop jy kies reg. Ek hoop julle is gereed. En dan wil ons ook net vanaand ons beoordelaars welkom heet hier by ons, Julien, Andrei en Cathy. Baie dankie dat julle bereidwillig is vanaand om 'n baie belangrike werk te doen. Terwyl julle dink aan daai heerlike motto van julle, moet jy die ou langs jou help nie. Ons kyk hulle Andrei. Ek weet nou nie hoe jy dit gaan doen nie, maar wys vir ons hoe kreatief kan julle wees. Die fokus is die main dis. Yes, dis jou main dis. The stakes game goes good, eh? Not their best. Yeah, it's very tender, so. Modder uitgewerk. Biscuit of sand across And here I am at the show to meet people I don't even know. Using my ability, I ate my steak, not with a rake, but with confidence and a good old spoon, the star of the show. We will never let go. New dimensions at the show. My woord is bemarking, so ek sê, tel die skapies of eet hul stertjies. Jou keuse, bemark by ons. Okay, my word was personality, and you may have noticed I had pasta. So personality and pasta makes Hyundai live La Dolce Vita. Italian flair with passionate personality. My woord was vision en ek het wings gehad om te eet. At Property Causa, our vision is to sell you a house and give you wings to make it your dream home. So fly into your future home with Property Causa. Property Causa gives you wings. So my word was customer service. So if the ribs are burning because the children are moaning, because your Wi-Fi isn't working, at Krathon IT, our customer service is on fire. I had a burger and my word was sales. Hoof Trading, your trusted labor partner, supplying labor and doing sales faster than eating a burger.
Die gelukkige wenner se prys sal wees 'n ongelooflike 2-nagverblyf by die pragtige The Windmill Gastehuis in Shelley Point, St Helena Bay, jou perfekte Weskus wegbreek. So ons gelukkige wenner vir ons tweede pillar challenge gaan Anita vir julle wys. Drumroll. Property Koza Extreme. Dit was 'n baie lekker aand en dit het al my verwagtinge oortref. En ons het dit so geniet. Het was lekker om nuwe mense te ontmoet wat deel was van die span vanaand. Baie dankie in en om Weskus, baie dankie Wildtail vir 'n fantastiese venue en ongelooflike lekker kos. En ja, ek is baie trots en baie bly om te sê I'm the winner. It was a very interesting night. It was a challenge. It was very exciting. Just want to say a special thanks to Whaletail for putting out the platform. It was really fun. And Mariette, you owe me a coffee for that one. Another great initiative by Inanom Weskus. Fantastic evening. Second time that I've been involved, and tonight's initiative was really inspiring. Got our brain cells working. Very competitive bunch of people. Very satisfying at the end of the evening to see that a whole lot of networking is being done, and this great initiative is a fantastic success. Hey guys, Henry here. We just completed the Pillar Challenge with Inanom Weskus. I want to say thank you to Inanom Weskus for Whaletail for hosting us. Congratulations to Mariette on her winning this evening. And guys, just thank you. The food here is amazing. The venue is amazing. The people are amazing. So please, come and join Whaletail. And then remember, if you need anything, any IT in the West Coast, Krathon IT is your man. Cheers guys. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Whaletail baie dankie te sê vir die fantastiese aand. Baie mense geontmoet. Was 'n bietjie op my senuwees toe ons begin het, maar ek is baie gelukkig toe ek uitstap. Inanom Weskus, baie dankie vir 'n lieflike aand. Dit was regtig 'n verrassing. Ek het nie geweet wat om te verwag nie, maar dit was een vir die boeke en ek sal graag weer hier wil wees in die toekoms. Baie dankie.